Kwethu nalo udaba olubuhlungu nolunyantisa igazi ngoZolani Mtete olugcwele-ke nedrama eningi kakhulu. UZolani-ke lona ubekade-ke engumshayi wesibhakela noma ngithi nje inkunzi yomshayi wesibhakela wakuleli loMzansi Afrika, oke wanqoba-ke ngisho-ke nendebe yezwe lomhlaba yabashayi besibhakela, akaze-ke wayinqoba ihlandla ezimbili. UZolani-ke lona ubulawe kabuhlungu edutshulwa endaweni yase-Eastern Cape eMdantsane, lapho khona bekade-ke hamba-ke nentombi yakhe emontweni. Intombi-ke lena yona isesibhedlela ngebhadi-ke yena akasindanga ngesikhathi-ke behlaselwa. Osekwenza ukuthi-ke lolu daba lugcwale kangaka ey'nkundleni zokuxhumana, ngaphandle nje kokuthi uZolani-ke ubekade-ke engusaziwayo owaziwa-ke umhlaba wonke lo, ngoba-ke ngisho-ke nabangaphesheya kwezilwandle bayakhala ngokudlula kwakhe emhlabeni. Okunye kwenza ukuthi-ke lolu daba luzulazule kangaka ey'nkundleni zokuxhumana isizathu sokubulawa kwakhe, noma-ke izinsolo zesizathu zokuthi-ke aze abulawe. Le nsizwa yakho lokhu uyibona esithombeni sakho ehamba-ke nge-wheelchair, okugama layo-ke uZuzole. Le nsizwa-ke kuthiwa-ke njengoba-ke ihamba nge-wheelchair nje, yayikade-ke ihlaselwe-ke noma-ke ithunyelelwe izinkabi ukuthi-ke ziyibulale. Allegedly kuthiwa-ke lezo y'nkabi zazikade-ke zithunyelwe uyena uZolani, ey'thumela nje ngoba nakhu-ke esola le nsizwa ngokuthi-ke ilala-ke nalo wayekade-ke engunkosikazi wakhe ngaphambili. Izinkabi-ke zathi mangabe-ke ziyihlasela-ke le nsizwa esencane, yabe-ke isilimala nenhlanhla-ke yangadlula emhlabeni, kodwa-ke yasalisa inqeqe kanje ingasakwazi ukuhamba. Nayo-ke yathi mangabe-ke isiluleme-ke ngokwezinsolo, njengoba-ke ivela la enkantolo, kuthiwa-ke ibikade-ke nayo sithengeke ezayo iy'gebengu noma-ke izinkabi ukuthi-ke zidubule ziphinde-ke zibulale uZolani. Ngebhadi-ke akasindanga yena uZolani, udlulile emhlabeni. Laba ababonayo ibona-ke abasolwa-ke ngokuba-ke ziyinkabi. Kanza kwethu konke-ke lokho esikuchaza njengamanje kusayizinsolo, njengoba-ke inkantolo isaliphenya lolu daba. Zibuhlungu kakhulu-ke izinto esiyayizenze ngenxa-ke yothando. Awubheke nje enye yazo lezi nsizwa ayisakwazi ukuhamba, kanti-ke futhi kungenzeka ibolele ejele, kanti-ke enye ayisekho kulo mhlaba, ilele kobandayo. Ngaleso sikhathi intombi le eyayikade-ke ibangwa yona ayisekho kukho konke lokukhuluma, iyayiqhubekela nje nokuqoma, iqhubeka-ke nempilo yayo. Ake silalele oyilunga lomndeni kaZolani, ubhuti wakhe omdala, echaza ngalolu daba. Bese sesivuya kakhulu thina ngey'ndaba ezimnandi, sizivuya ukuthi uZolani uyabuyela emanqandini, ngoba-ke bese siqonda sibuhlungu izindaba zokuba esuspendiwe. Lokhu-ke ngokusothuswa sesisithwakumbe, loo nto leyo isenze nokho sanxunguphala kakhulu, siziva si-right, sinekuphele kakhulu, silusawa. Ubonwabe kangakanani kuba izobuyela besithi ubonwabe kakhulu, ebeyivuyela kuye ibingathi kungona kuzawuqala, ibingathi ibingangathanga ibingumuntu osuka ku-suspension, ibingathi kungona azawuqala afikayo kule nto yamanqindi ngendlela ebonwabe ngayo. Ubonwabe kakhulu. zintoni ozikhumbulayo okanye onozikhumbula ngaye ubhuti wakhe omdala, ebengumntana onjani? uMaster ebengumntana onwabisayo, simbiza Master ngoba naleli gama likaMaster ligama wayelifumane kwasemanqindini. Siyifamily besonwaba kakhulu xa sihleli nayo, bene-jokes, behlekisa, bayayazi nosista bam. Xa sesihleli sonke sonwabile isintu sapho, ebengumntana nje, kodwa-ke ebe-nediscipline, ebe-respecta, bebazi abantu abakhulu kunaye. Zange futhi kwabakhona ingxwabangxwaba phakathi kwethu kunye naye, ebengumntana nje orayithi uMaster. Tata mkhosi ekutsha kakhulu, kodwa ikhona into eniyirhanelayo uba kwenzeke ntoni? Okwangoku tata asikafuni ukuthi kukhona into esiyirhanelayo, kodwa-ke kona ngokwendlela ekwenzeke ngayo, siyafuna nje ukuthi siyamthandaza uThixo, because ngokwendlela ekwenzeke ngayo kuyacaca okokuba ngabana kona kukhona into behind yonke le nto, ngoba ngendlela ekwenzeka ngayo esi sehlo
ayondiqhelekileyo. Sithandaza nje uThixo ukuthi ngaske uThixo aveze nje abenzi bobubi bakwazi uba bajeze ngesenzo sabo isibi.